Kesorkar kala ong baka human space flight mission gaganyan kabaningkong labu thong man penlay hakala basal jong usnam arajar arpusaw. Ya kanila ong da menteri kesorkar pedeng Dr. Jitendra Singh kejubab leng baga jingtho aluk sabha. Menteri ketenat kekot kekia kesorkar pedeng Dr. Mansukh Mandavia ulap kerpat ikibria ban buat renti kendon bayade ke COVID-19 hakejuk kopor ban IT ka bat ban yada nak kelam ha pedeng gajing nang kiu ki basak ta syabari. Menteri Rangba Kejelau Konrad Ki Sang Mahne ke Singula Play ke Shillong Press Club bertemah di IPR Kompleks Lachumia. Ke India kala vote ban kershan ya karai jong ka UNSC halor ke kot ke kya bayade bat ke bor perkhan. Ke World Health Organization kala penpau ke jing sngokya halor ke jing long jing man ke COVID-19 ha China ha pedeng ke jing nang kiu ki besak ta ha po kari.